I evo mene na prvom snimanju ove nove 2023. godine. Baš lepa priroda, sad ćete vidjeti. A već iza mene kakav je to divan prizor. A sad ću se prebaciti na prednju kameru. Zar nije divno? Kakva lepa panorama. I tako šetaš, popeo si se na visoko brdo, u potrazi za divnim fotografijama, divnim scenama, a onda te iznenadi nešto sasvim ne prirodno, nego neprirodno. Pogledajte šta meštani rade ovoj prirodi. Znači ovdje je ta njihova deponija, bacaju vrzinu, ko vele, ne vidi to niko, šta nas briga, i onda prve kiše, poplave, sve ovo sjure u potoke, potoci dođu do nas dole i tako, eto. Divno, zaista smo divan narod koji čuva svoju okolinu na neki sasvim čudan način. Zapravo, mi ne čuvamo okolinu, mi volimo da čuvamo naš otpad. Da se ne baci, mislim, ovo nije bačeno, znate, ovdje oni čuvaju, ovdje je magacin njihovog minulog rata. Eto, tako da pogledajte, divno je ovako pogledati ovu panoramu kao što vidite, ali kad malo oborite pogled ono dole, šta ima da se vidi? Pa ovo, to smo zapravo mi. I sve više i više nailazim na ovakve prizore. I uvijek je mi neko kriv, neko drugi, neko sa strane, znate. Truju nas. Ja ovi odozgo praše nas avionima, ja ovo. Verovatno su ovo iz aviona bacili ovdje baš. Iz Boeinga nekog velikog. Eto.